Faatalo fatu talafola Radio Samoa i le nei fo i tae au, ma lo le soifua manuia, alo mai o tala o le nei fo i asonga fua. E le o iaini reporti aloa ia o ni tangata manunua po o tangata maliliu, mai faalavlawe faal natura i Tonga. O le pao le maunga mui hunga Tonga hunga hapai le faai unga le vaiaso, sawa i tua ma le tsunami. Ua faaleanga ina nei le tele o fale ma mea tō tino i Tonga, ma e le o fai ngō fiefe so o ta inga o no o leo o motusia. Faamaonia le palemia Jacinda Ardern e leʻi mawhai ona maua sa la ua fesootaʻiga ma le palemia o Tonga, vagana ai le haiko mesina o Niu Sila. Peitaʻi e le o tele tala o maua mai ai. Ripotia mai ai le haiko mesina le te leo le afio le tui mātua nuku alofa ona o le tsunami. E le o nofo ai Niu Sila ma au se tālia pe ona mua i whailoa mai ai le fo ai tupe 5 se la wafe tāla. E se ile fesoasoani le ami lea e amata i le so. O le tau nei o lo fōfua e tūsai ma le langi le lei o na o le whaaleanga ino le ea i le kasa mai le maunga mū. O le atu uai e le waa ale militeli au kilani mosu e suenga amata, ma e whaapea fo i le waa mai au se tālia. O le fai wa Tapena Niu Sila mo le au inato le vaitau mafa, whaapea tangata ngā lulue e fesoa soani i a Tonga. Faitau miliona le tau o mea tō tino whaaleanga ina i Turukaka Marina i le Far North, mafua mai le malolosi o ngalu i le pō le asoto nai. I whaalawelawe whaale nātura ripotia i le whaai unga le vaiaso i le ngata i le whao Cody, au le maunga mui Tonga, na mafua i ngalu malolosi wa whaaleanga ina i le o atu i le ono se fulu wa a whangota, ai maa ngoto le tusa ma le se fulu lua o isi waa. E le o whaingofia le community i Turukaka e mai se lava i pisinisi ua a fia pe ona moli maua i tala le Herod, o le lava o lo o tau wea mai le koviti, a o lea ua mau atu le whaitau miliona. O le leai o ni lapata inga ma le Civil Defense i se tsunami o se whaanoanoanga lea inisi na whaali ai tala le TV tasi. Vanga nai le National Emergency Management Agency lea na whautuaina tangata o lo ono nofo i nofoaga lata i le Sami. O le aiai ngā malolosi ma suinga i le Sami, pei ona sa wai le pō le asofaraile. E le ngata lai wa a whangota ai whaapea fo ma le marina o lo o tau lai nei wa a wa whaaleanga ina uma. O sa taimi mua le wa a fiele community Turukaka i ni ngalu malolosi whaape nei, ma e whaafetai ai le isa isi na whaamanu alia, pe mau wai se soifua. Ua mauti no le Omicron lea ua mawai le tangata whai ngā luenga i nofoaga faanofoesea i Aukilani. O le awau le asa tōna ina fo i mai ele siaki o lea tangata whai ngā luenga e whaamaonia, ma faanofoesea loa, mana maua lea siaki masani mo tangata ngā lulua i nofoaga nei. I tala le Herod o lea tangata i ngā lua i le Stamford Plaza Hotel. So enga muli ane o tā ua le genome sequencing, na whaamaonia mai e ana nafi mtanga luenga o le Omicron lea ua mawai. E toa fitu tangata ino nofo whaatasi ma le case whaamaonia ma o lea ua faanofoesea. Whaia siaki ma e fo'i uma mai, e negative. O le isi fast valu close contact se o mai ana nafi o loo whaafsota i ma whaatonu e faanofoesea. Ma nga i mo siaki. Ma o le 15 i lato o fo'i mai siaki e negative e au fiei contacts e toa 5 i taupo. O lo au fia fo'i close contacts le tolu 15 i lato sai lunga o pasi sa fai malanga i le case whaamaonia mai reporti o lea sa fai le mask a le case whaamaonia a o iai lunga o le pasi. Iso enga na whai au whaamauti no ai e fesota i le case whaamaonia ma pase se taunu mai initia i le aso valo Januari. Le o loo i nofuanga faanofoesea. O la sunga full vai aso talwai o loo talitonu na amata Maua i le case whaamaonia. Fast fulutolu isi cases whaamaonia i tua o i reportia mai ana nafi, ai 255 cases whaamaonia i tua i le community. O le whaiunga le vaiaso walu le taimi muli na tuu awanoa i leoleo e silia ma le lua se lawe le i whaia tui mua, a leai e malolo mai le so. O le so ilo ai whai numera sa o leoleo le a malolo mai tiute ono le whai o le tui. E umane las wharaile waivas fulvalu pasene o le se fulu afe 5 se lau o leoleo. Ua tui mua, mai mai le pūlenga i to ai titi se vaenga o le a malolo mai le so. O le awhai ai fo ima whaatala noanga ma le au whai ngā luenga i nisi ngā luenga i tu inatu i ai. Malolo e leise tutongi po le leave without pay, po le talia o le medical exemption. O leo lea sa sautala wa sulu nisi le tū la fono e whaatalo sanga i naise avanoa e sui ai le polo inga, o loo polo i ai le au whai ngā luenga i whaamalo sia le tui. E se mai i leo, e tataua na umane le asfarai le vaiaso nei, wa tui e lua o i lato e ngā lulue i le tinei mū. I tala muli, tapunia le matafaga i Mount Maunganui whaapele motu i motu riki mafua mai le Maualuluga ma malolosi galu. Whaamoninga le mai le council a tauranga na pō ma ua whaia lea mo le saunga le mua tangata lo tele.
Na whaatutu wai malapata inga ia nofoaga ma loo tā uai fo'i wo atu le 4 mita le Maualuluga o galu i le matafaga au tū. Toe sa wai ma le fautuanga i tata uma i tautua nā, ma usita ia fesuia ingo lapata inga. Ona o suinga le ngata i whale mafua mai le whao Cody ma le maunga mui Tonga wa awhia i le atu Pasifika. O le tae o nei e toe Iloa ai le tatala o ia matafanga. O tala na o le nei tae au, manuia le amatanga o le vai aso.